Mwancho muligereri nyegenete mu basogo ni gore bijya kurwa mambi wacagete kubwate mirobiri yito imegeta seni yito gensoko TV wono chikire chinsa isano ibere cyaboro mu basoekera ngo cyukomanya mayabu nagendete gukorekana kurwa chinsemo anene mono chikamera cyito kigendete kumurika na kororanga nkikiriye gukoreka ime yebinyoro andonsi asoberete elitunyara kubato kumanya asobwikiranu na elietaliane Innocent Onyango. Mwancho muligeli mubasobo no muske Fred Matiangi uyora lya koligie kirugo cy'uburayi bwenso mwaka bw'ekiri bubere 2025 niga ikiranire abisianene yekiamagia Jubilee aiga Nairobi asomo sangerekano o National Executive Council uyogendere tasebono iga nigo mukutano yo korawa n'umurayi umukuru bwense muske Uhuru Kenyatta bali kibaito nigo bali chinseme cyo kubwatia umusangerekano yo kelikiranya ariko bagaya gotebekana. Mwancho muligeli Mwancho muligereri togotigana nayo yekiamagia Jubilee aba MCA bechi ward chiagesima na bugichora me county ya Nyamire omusika tuti Nyamino na George Abuga kuna bakobwatania Samarieta igo nigo bamochirio mugabana we county yo muske Amos Nyalibo asekeli batebire nigo ebisire ekero akolinkoliwa ne kiombe kia EACC bare yaba nigo bayakwanire chinsemo cyomuyega oyolenge bwo gusangirirya kibesa cy'ibyombe asensemo yerianyi ward ya bugichora anane mono nige kiombe kia EACC litukolie gorokia nyari tukobage goika asechinga cy'umuske Nyalibo nago chaka obunyabi bwo koligereria obukurumi bw'eki miliyoni gwetani chimisatu 53 nebere ekyo cyanyari kabagotebekana kigosira korwa ase county yo nemo mbaso ese county e budget lakini for the last 5 years into anya kumanya ekeri budget iko koligas indie gokora indie tari gokora. That is why ekero isabe yari kono gokoru na audit bagaita aga seitu Nyamira kumanya ingiki bano kagendera tikera abantu nkorera bari batabira moko na kwemurungania imaanza kubatebinga muri Palestina NAS abanke bari bakukora utafiti abantu abankorera bari bayira mangana genda mumanya ingiki kagendereta ali Nyamira so kwanya mangana ngoja kutukwali Ronya no mugaga no itona kwane tenga mbatete bagacha kuri documents into abaete iko mwe to mutukyobu bwagite ko baka igoro mbona bwataka nige to batagete kale nanye batebi EACC teriko taboboka tibago gotera iko cyo kanyamba bwati ege to batagete ko lya ekya abantu batebire iko muna mwe waba MCA bakwana ndabwa bwate chikumwenene wanto tebi boronke ekera bayigweta mangana adia ina kibatagete Nyamira tomenye ekyagera intwe na ruto etachinguru bakoligererie county yaito awanza maswali abere atatu maswali abere tokumubolia twamugorete chimachine kiri almost 300 million tukaibu agachibwata John CP agachira note mugirango na note mugirango awekera tokubolia wa colleagues bali ba note mugirango na baro batayo na gasti ya korekana ine iswali elimu iswali ya kabere tuanzira new financial year 2025-2026 aende tuabekire almost 400 million chobo project chobo kobo kasi chi ward December toroche kumumulika ya ikirie kianero uli in charge of procurement ama swali ama kesa ili akatato tomotaina kiyo gotamera EACC tumubuli kiyo gotamera EACC kia tubuati mago ayo atato na atoja kumubuli within 1 hour code tianya sawa seni. This morning Mheshimiwa Gavana uwate beta igoro siasa yare gokorwa ngoro gokorera siasa ana eno musaja ogoteba tukiteri konyegera nati kwa wate magoso Ingotaro rekanderete otebeke naonda mbwate na muraba saja amosa timbwati omo saja otebwate magoso
Ikia gotamera. Na kubwatikana no gwatika kuburwaire Elizabeth Sachinsemo cha Transmara West me county ya Naroko niga abantu 115 babere barwariwe uburwaire obwo na batano gosiria obugima bwabo na abune nchire yamo yo gutanga okwatika kuburwaire obwo naende nigo wizara y'abachenu inse y'oburayi bwo munyagitari Dr. Samuel Misoi yachakire kwena ne chanjo gochia ase abantu gosabana bali abake na namona abasubati bwa Trinity elio konyara kwa bagotanga endwaire uburwaire obwo gwatika ase chinsemecho naende. Today we had a stakeholders meeting ama wale wanaitwa kwa Kiswahili washikadau kwa upande ya afya, na tulikuwa tunaongelelea juu ya kuwa na chanjo ya kolera ambayo itaanza kesho tarehe 29 huu mwezi na utaendelea mpaka mwezi ujao tarehe 7. Hii chanjo tutakuwa tunachanja watu wa kutoka Transmara West Sub County, wards ya Shangoi na Kilgori Central. Na wale ambao tutakuwa tunawachanja ni watoto wa kuanzia mwaka mmoja na kuenda juu. Na wafanyakazi wa afya watakuwa wanasunguka kutoka house to house wakitembea na wale tunawaita CHPs kuchanja nyumba hadi nyumba nyingine. Na tunaomba watu wa Transmara West, hizo wards mbili, Shangoi na Kilgori Central, wajitokeze na wahakikishe ya kwamba wamepata chanjo ndio tusuie hili changa la kipindupindu. Na tukisema kwamba wote tunafaa kuungana pamoja tuweze kuangamiza kipindupindu. Kuanzia kesho tutakuwa na chanjo ambayo inaendelea kutoka nyumba hadi nyumba, na pia kwa mahospitali teule ambazo zimechaguliwa kwamba watu wanaweza pata chanjo pale, na tutakuwa na watu ambao watakuwa wanatembea kutoka boma hadi nyingine, na pia katika masoko wakielezea mambo ya hii chanjo. Tutakuwa pia kwa makanisa na mahali popote ambapo watu wanakusanyika. Chanjo hii itakuwa inafanyika katika siku 10 zijazo, na ni exercise ambayo inaendelea kwa dharura, kwa sababu tunasema iwapo kwa hii chanjo si dawa ya kuponya, tunasema ni kizuizi, na kizuizi ambacho kitaweza kukusaidia kwa miezi ingine 6 inayokuja. Mwancho muligereri ngoira na nanda sorobotiro litwa chakera maiya ase umubasobono muske Fred Matiangi nigachorira buno mokonyi wo murayi bw'ikiama gya Jubilee mugasobono ayuni gararigwe boniga bunatogendete amaiya sichinga kechi na omuliki bw'ikiama ekyo umuske Jeremiah Kioni ase ngotebinga muske Fred Matiangi bono nigaro mokonyi wo omonene bw'ikiama gya Jubilee bono nigakubwati umuske Uhuru Kenyatta buna omokonyi oye ase kiama gya Jubilee tokogenda busio umugabana bwe county ya Kisii oyo naende oromokonyi bwo murayi bw'ikiama kya ODM na era asumo basoyo iga nigaumbere n'ababwatani b'ekiama gya ODM omuchyo Nairobi bunenchere yamo yogotinya ekiama ekyo. Mwancho muligeri bono nigo togosoa ase county ya Kakamega asomura ibwense Dr. William Ruto are bono iga ase chinsemo cha Malava elio koigole nyagitari ya Malava mura ibwense otebire serikali ya arusiri chibesa chiri abantu bari gwakana ekero konya basiririe ebibande. Mwancho muligeri totonyoro roboti uruko rwa ase chinsemo echo cha Malava buno mura ibwense agendete etaro ya magendero. Shangilie kwa makofi Mheshimiwa Rais.
this facility to you in the name of God the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. So I come from the Ministry of Health, so I understand the Ministry of Health. Yes. To treat people, to offer the service. Yeah. Kama umepoteza kitambulisho yako, wewe uende utafute kitambulisho ingine. Ile pesa shilingi 1000 ilikuwa inalipishwa, tumeondoa. Wewe utaenda utapatiwa kitambulisho mpya bila malipo yoyote. Mwancho muligari bono ni gotogoswa asense ya Tanzania na maiga yobochori bonene gokorekana ime yense ya Tanzania litukolie goro bono abakori emirimo be serikali bense yo bachikirwe gokora emirimo kurwa chinga chiabo maiga yechiburaburu konekegwa ase chinsemo chimechemenene ime yense ya Tanzania monogari bwe serikali yense yo Garrison Musingwa waigoni gasabira abantu bali ababwate chikambani chiabo bene konyara kababa gwikirani ugo chiko ku mwancho muligari yesundekyo mtandao nigo kegenderete asemechemenene meyense yo na sebono iga bamenye bali bamenyete semechemenene yense ibabekirwe inse yogo chika wo gotasoka isiko guchakira chinsa 12 cyamagaro bo mwancho muligari anana mona bunangenderete gukora liriga ense ya Tanzania niga gotebekana basaye bayiro korobekana goikasi getigie chindege ya Julius Nyerere anana mona ni robot tubwenete togenderete kubwate kurwa sense yo maega yobochori gokorekana na kiligia chagete igoro ase abamenyi bense ya Tanzania barorekanete gutangirana abarwanira ligete gosiekererwa gutaligia amabaga yo kuligia oburayi bwense yo igonto begeta maiso asense ya Tanzania tubasa gusukana batoko batogo kumanyia ayo agenderete Mungu wa Mwancho muligari no mwalio ni gotogote muraibwense America umuske Donald Trump niga umeranire no muraibwense ya China Xi Jinping mense ya South Korea kumirana kwabo nigo koletiro kwegenanga nigo barachiko baba koigwana igoro y'ichinchira cyo kora boncholeri maiga ya serikali ya Donald Trump ko kinya ebango yo boncholeri yali kwaba yekoligereria nene mone bintu bikorwa ense ya China mwancho muligereri negati yali twabwate asumo basobono tigango toreigwa ngakiyo murayo y'ibwense ya America Donald Trump omere na Xi Jinping. Everybody good behind me? Yeah. Me too. And we're going to have a very successful meeting, I have no doubt. But he's a very tough negotiator. That's not good. We know each other well. You're okay. Mr. President, do you plan to sign a trade deal today? Could be. We'll have a great understanding. We have a great relationship. We've always had a great relationship. Will they start buying U.S. soybeans again? Will you discuss Taiwan, sir? Thank you very much. Hold tight, press. Okay. Good job. Hold tight, press. Wekarabu mwanchu muligari twekira mwelio wa maya chinsa isana ibere ni gondo chechi aitire chitaika 15
maega yechinsa isano ibere abaliki baito nigo bagendete koba ase chinsemo ao na nemono ntogendete kubwatia roboti kurwa ase kiame kia Jubilee asabo nigo musike Fred Matiang'i abere gagochoru buno mokonyi bwo murai bwe kiame kio gia Jubilee anemono bono nigachikoba gakobwaterana no musike Uhuru Kenyatta elio kogendereria miroberi ye kiame kio kia kia Jubilee na abo igo mwanchu muligereri baliki baito nigo bara senseme go kachinsa 10 no bego kumanyigwa so bwagare toigungikeria omori kio monene bwe kiame kio musike Jeremiah Kioni atebire igoro yoroboti urwo na namono mwanchu mulingo atebi igendera kurigereria miroberi ito ya Soko TV asoko enda gutubwatia asenseme ya Facebook na gutubwatia oro ogenda asenseme ya YouTube na aronya ko bago subscribe asenjire wikiranu na namono ngo kwirene limbu ya mono asoko ira chingaki guturigereria asumu basobono kubwatirana nige course kion speaker tubwatirana koretera maiya ye chinsa isano ibere boniga nonko irene lingambu ya mono gendera kurigereria miroberi ito yetaliane Innocent Onyango.